ni seweng ba sakanti ko Don Bosco Media Network nam chaksoa anga Alicia A sangma na simang na dalin Koborrang ko para katinga kata bichungrang National Voters Day ko ado ko manyanga rongjeng ni MLA ugangpa TMC onapa chungpa Koborrang Budbar Salo National Voters Day ko District Rural Development Agency DRDA Conference Hall manyanga National Voters Day ko India asung gumko Election Commission of India ni Foundation Day ko gisik able si anti January kurupunga o manirunga The National Voters Day komande sakprak ni vote punani namen gamchatani muksungani kubyatna gata aro mandirang ko bagra aphanna didia gata ngatunga ye program ad kapa o mungsong pasokpak bashi swapnil tembe Jen District Election Officer aro Deputy Commissioner nga wa Best Booth Level Officer Award ko nang aro bilsi hazag ni kurkni odeng tantang susani o bakra ichiga parang na award rang ko nang ha Meghalaya Trinamool Congress ona Rongjeng Assembly Constituency ni MLA Changani ongangpa Shri Desang M Sangma TMC Party o Budpar Salunapha o Trinamool Congress Legislature Party Leader Dr. Mukul Sangma aro gapan parang ni dongpaan ni o Party o Napaha Shri Desang M Sangma wa Rongjeng ni MLA ongangpa nga wa uni politics kam ko bilsi hazag ni dok NCP member ongya abachinga absan bilsion wa chea bilsi hazag ni che to assembly election ongpa o NCP ticket ko mantha e che thaya ha bilsi hazag ni chibri aro bilsi hazag ni chichet election ongpa o NPP aro NCP candidate ongye susanga ha yan dalna Koborrang ni swing pa sakanti kon methela